Kĩharo-inĩ kĩa Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia. President William Ruto hamwe na mũnini wake Rigathi Gachagua matongoretie atongoria na etĩkia kĩhĩri igongona-inĩ rĩrĩa rĩrehete hamwe makanitha matanyiheire 300. President na mũnini wake maugĩte nĩ mehotorete kũhingia ciĩranĩro iria merĩire Akenya na nyinyi ya kwamba hiyo kazi mumetupatia. Kuna msemo wa Kiswahili inasema kuna mtu amepata kazi na kuna kazi imepata mtu. Hivi karibuni mtajionea ni ipi. So tutapangana pamoja na nyinyi na tutahakikisha kwamba hiyo kazi inaenda sambamba. President Ruto augĩte atĩ nĩ mabangĩte ũrĩa wĩra ũgũtwarithio na gũtirĩ mũndũ wĩ thirikari-inĩ ũtoĩ wĩra ũrĩa ahetwo kuma we nginya maminista ake. Tumekuwa hapa na mkutano ya mawaziri, makatibu, magavana, maseneta, wabunge na washukuru sana kwa sababu hapa Laikipia inaonekana kuna mambo mazuri. Ile kazi yote tulikuwa tunataka ifanyike imepangika vizuri. Mwena-inĩ wake mũnini wa President Rigathi Gachagua agĩtarĩria mũbango wa kwarĩra igongona rĩngĩ rĩa kwamũkĩra President William Ruto ta mũthamaki thingira-inĩ wa iregi wa Sagana. Thutha ũcio President nĩ agakorwo na mũcemanio na atongoria a kĩrĩma kĩgomano-inĩ gĩa Sagana 1. Alafu hapo ndio sisi tutafanya ibada ya Thanksgiving katika watu ya mlima, na baadaye tutafanya mkutano ya viongozi ya Sagana 1 tuongee mambo ya maendeleo, mambo ya kahawa, majani chai, maziwa, viazi, mambo ya maji, mambo ya barabara, tuongee na huyu kiongozi wetu. Atongoria a Laikipia moete mweke wa igongona rĩrĩ kũrĩa thirikari ĩkahingia marĩa yerĩire aikari ta waki wa barabara, gũtambio kwa maĩ na kũhĩtana na ũhaguku wa ũgitĩri. Watu wa Maina, watu wa Riki waweze kutupata title deeds. Kile ambacho nina furaha Rais wa Jamhuri ya Kenya ni ya kwamba umemchagua mtu ambaye tulikuwa naye katika Senate, mtu anayejulikana kama Professor Kindiki, na yeye nina uhakika ataweza kushughulikia mambo ya usalama. Ensure that your agenda is carried out both in parliament and out there here. We shall be the one crying, shouting all over the good things that you are doing to this country. Your Excellency, ignore the opposition politics. Let us handle that. We shall be the house, we shall be out here, but for us we shall spend 99% of our time articulating issues and telling Kenyans what you are doing. Na tumekubaliana na viongozi wenu hawa mambo ya mabarabara, tumekubaliana kuna yale tutaanza hivi karibuni, kuna yale tutafanya hapo katikati, lakini barabara zote tumekubaliana.